و تمام مردم و بینندگان بسیار بگیم که منظرت ها میخواهیم که دفعه دیگر در این حال برآمدیم دویم بود. امروز نوار کردیم، اصلا یک نوار کافی بود صحبت کردن، لیکن گویم که دویم نوار کردیم امروز. البته که دویم نوار هم بگیم به سبب نیست، سبب های خدشه داره. راستی نمیدونم عصبم کمتر ویران شده، من سیلکش کشیدم نکشیدم، این نکشیده باشم بعد سیلکش میکشم، اگر کشیده باشم بگیم که دوستا سیلکه کشیدگی بوده است، دوستا در اومدن لایک مونده است، نشد سیلکه کشیدگی. خب دوستای عزیزم، امروز سحر من یک نواری درباره بزرگرا و پیتبول ها که مردم فند فریب میکنن، مردم غلام به غلامداری مردم با امام علی رحمان یاردم میتن گفته یک نوار کرده بودم. بعد از او گوییم که یعنی در خیلی حالات بزها و امنیت ها و پد کنترل امنیت بدگی چیزها بگیم که کم کم سوخته میکنن، آشکار میشوند. حادثه تیوی، البته که حادثه تیویش هم یک بوزی امنیت بوده است. احتیاط کنین درباره نوار پرتافتن در او، هر چیز دادنتون، هر نوار یا اینکه قطعتون صحبت کردن، ابشتسه کردن، نویس SMS، از این چیزا سخت احتیاط کنین که این حادثه تیویش هم بگیم که بوزی امنیت بوده است، یک امنیت بوده است. از شما هم خیلی معلومات ها گرفته، گوییم که گوناگون کارها را استفاده میکنه و با این چیز اسناد هست که گفتم، اگر اسناد نمیبود نمیگفتم. بعد از نوار بنده درباره گوییم بزرگرها و پیتبول ها بود، حادثه تیوی عکس ما را گرفته از تیک تاک. در تیک تاک امر معروف حاجی میرزا را منتش کرده موندگی، در بالا نوشتگی است که با مادر خودش زنا کردگی است. یعنی که این بسیار سخن وزمین است، بگیم از مادر چکشیدن با تمام امکانات، با تمام بگیم که همون چیزی مردانگی من خدمت از مادر تحقیر کردن، از مادر دشنام کردن، برای که من قدر مادرم میدانم، برای همون این کارو را بگیم که من نمیکنم. در حق امام علی هم باشه، در حق دیگر باشه، خصوصا یعنی که زن، مادر، دختر، این چیزهایی هست که بگیم که چیزهای ناموسی هست. این مسئله را استاتیاش بسیار سخت بگیم وزمین است. واقعا هر یک مرد اگر که مرد باشه قدر این چیزا بگیم که اگر دونه، البته که میدونه که استاتیای مادر چی است. و هر انسانی که ما را از مادر یا اینکه بگیم تهمت به مادر، تأخیر به مادر کردگی است، او انسان من شخصا خودم یک سپیسکای الهیده در نوشته موندگی است. فقط دعای شما کنین که دیگر همون انقلاب نشوه، ما آدمایی که از مادر گذشتگی هستیم. با بسم الله قسم میخورم بسیار حالتون بد میشود، بسیار سخت حالتون بد میشود. هر یک سخنتون اگر اثبات کردن نتونستین حالتون بد میشود. برای همون سخنهای بگین که اثبات کردن کنین. دوستای عزیزم، از این خیلی بگیم حادثه تیوی و دیگر تیوی که میبروید برای شما را جلب کردن، دوی ما چیزای غوغای تاجیکستان هم میپرتاید، دوی ما چیزای غوغا، جنگ خلق، دخترها را لیچ کردگیش، بگیم تجاوزی دخترها، همین رو اهمیت بتین. یگان مشکلی حکومت نمیپرتاید، یعنی که مشکلی که امام علی سر ملت میاد نمیپرتاید. اینا شما را هم خیلی جلب میکنه در چیزهای غوغا، در چیزهای غوغا شما را اینو جلب میکنه. برای اما از این چیزو داده نشین، از این خیلی کانال ها پول پیشت سکنین. من شما را همچون دوستانه میگم کدامید هستین. و یک گروه بگیم اما قنچقای خداشون هم که هست در اوجا
بگیم همون بازم کامنت های تحقیرآمیز که مثال آدم خیلی خیلی مادر قطعی من فکر نکنم که سگ یک کار بکنه. بیشتر بگیم که خیلی انسان سختی بد میرسیده به دست همین تهمتی که ترا میگن با مادرت زینو کردگی. میدونی را من با بسم الله قسم میخورم اگر چختکی پوس نکردم کو همی آدم چختکی پوس میکنم به یگان چیز دست پوش همه باندم کو پوس شیطانش میکنم با یک گپش در دستم بغلطه با بسم الله قسم میخورم پوس شیطانش پوبلیچ نمیکنم ایران. این خیلی پروستا تک نیم که این تهمت شده. رن ایلی پوزنا کو تو در دستی ما میخوری. رن ایلی پوزنا کیت چیت رن ایلی پوزنا در دستی ما میخوری. نو بسته از پولت زنکی مردکی نیمیت значения کو تو статьяй переговоры گفتی همو گپو خودت خوندگی با این کاری کردگی. ما را هرچی میگفتی نمیدونم حقارت میکردی تحقیر میکردی هر کاری میکردی گفتی همو گپو میکردی. نه که مادر ما دا چکشیدن این смертный переговор خوندن در خودت بود. هر انسانی که در مادر چکشیدگی و او انسان اوجه در переговор خودش امضا موندگی با دست خودش است. یعنی من مادر قطعی بازی کردگی انسان ها نمیبخشم. لوبوی چی را میبخشم مادر قطعی بازی کردگی یعنی ضعیف قطعی زن قطعی مادر بگیم دختر این چیزا بازی کردگی انسان را من نمیبخشم برای که این جای بازی نداره این جای بگیم که چی نداره. و امام علی رحمان و سیمامین یتیم رمضان رحیم زاده البته که این بزهای خداتون هست و خداتون ایو را سپانسری میکنید و سر کار دارید. بسیار برادر و دوستا برآمدن گفتن که ما میگیریم عزیزمو را امام علی را رستم گلی کده در بالای عزیزمو منتاج میکنیم میمونیم عزیزمو قطعی. ما گفتم این کار حتی هیچ وقت نکنیم این کار هیچ وقت نکنیم. او انسان ما به قپم جواب شمیته او انسان را نایل پوزنا امنیت خودش با میاره در دست ما میته میگه نمیبود وقت ساعت شب خودش میاره میته میگه این نمی آدم بود یا که این نمی گروه بودن این نمی گروه بودن و او گروه همش گفتیم همش پاپولنی پروگرام بگیم که جواب میته و خیلی منتش ها بگیم دوستای ما برادرای ما میتونن که بگیم که بگیرن بگیم رستم با مادرش منتش کنن نمیدونم اسماعیل با مادرش بگیرن منتاج کنن. بسیار انسان ها را خود امام علی را میگیرن با مادرش منتاج میکنن که مادرش قطعی بگیم خواه است در دروی جوگا. یعنی این صفتی مردانگی نیست که کار کردن که در حالت بسیار بچه ها دوستان برآمدن بگیم که گفتن که اکا ما همی کار میکنیم ما همش گردون گفتم نه 3-4 نفر بودن گفتم نکنید نیفکام سنوچی کار نکنید این کار مردانگی نیست. ما را در ناموس خودم در ننگ خودم در مرد بدن خودم ایرا روانه میبینم برای این کار نکنید. خودشون چی کار میکنین بکنید اگر کردنی باشه یکی در اینجا مادر زن این چیزا را خواهر دختر این چیزا را ارالش نکنید. ما در یک میدان رقابت مردانگی هستیم نه در میدان بگیم که قنچقی. البته که هر قنچقی میشه طرف حکومت میشه این چیز این قنچقی ها اما این سخن تو بسیار سخنی سخت بود که یک انسان تهمت کردن با مادرش باور کنیم با بسم الله قسم اگر پوست نکردم آدم با بسم الله قسم میگم اگر من را پوست نکردم چخت پوستش نکردم بعد گفتگی همو شود اگر نکردم در دستم بغلطم برای همه از این چیزا خودداری کنین دوستای عزیزم. دیگر برادرهایی که هم هستین دوستو برادرهایی که هستین از این چیزا خیلی خودداری کنین. مادری کس همیشه مادر خودتون احترام کنین اعتراف کنین حرمت کنین. تهمت بهتان در حق مادر تهمت بهتان هیچ وقت در حق مادر نکنید. این چیزی سخت است. این در یگان همون چیزی مردانگی بگیم همون
рафтори мардонагӣ дар ягон рафтори мардонагӣ бигем ки чиз туғрӣ намегирад. Агар хитон ҳамчун як мардак эҳсос карданӣ бошен дар ҳамо ҷомеа, бигем ки модар қатъи бозӣ накунед. Аз ҳама совети ма ҳамин аст ки аз статьяш ин ҷои бахшиш надорад, ин ҷои авф надорад. модар қатъи бозӣ кардагӣ инсонҳоеро бидонем ки ин ҷои авф надорад, ҷои бахшиш надорад, ҷои ман иштибоҳ кардам маҷбур кардам надорад. Яъне ин чиз бисёр бигем ки як статьяи вазмин аст. Ин чиз бисёр статьяш бигем ки статьяи вазмин аст, яъне статьяи модар. барои ҳамо максимал дараҷа дӯстои азизам барои шумо тавсия метавонам, хусусан тарафдорҳои хидмона, дигар ӯ тарафо ки ҳар коре ки мекунанд рӯзи соаташ мешава, вақти соат шава, ягон таш бахшиш надорад. Аз модар чақа шидаги инсон бахшиш надорад. ман ба бисмилло мегӯям, ягон таша намебахшам, ягон таша ин чиза намебахшам. ман аз танаиф ҳастам, ваъда метавонам. ман любое время дар сухан истодагӣ ҷавон ҳастам. ман из сухан задни худ задагӣ инсон нестам. кадоме ки дар модар лезид кардагӣ аст, ӯ бахшиш надорад. барои ҳамо хусусан дар тарафдорои худам ва бигем инсонҳое ки ҷавонмард худашонро эҳсос мекунанд, мардак эҳсос мекунанд, хусусан дар ҳам бародаро мегӯм ки мисол модари ягон касда чақа нашен. модар қатъи бозӣ накунед. ин бисёр бигем ки статьяш вазмин аст. ман кадоми дигарро намедонам, хусусан ман мегӯям ки статьяш вазмин аст. кадоме ки дар агар дар модар чақа шида боша, ӯ ба дасти худаш имзои ояндаи худша уже кардагӣ аст, яъне имзо кардагӣ аст ки ояндааш чӣ мешавад. ӯ ҷои бахшиш надорад, ягон грамм ҷои бахшиш надорад. мо ку дар модари ӯ кордор нестем, дар модарҳои инсонҳо кордор нестем. ба ҳар ҳол мо ира иштибоҳи модарам гуфта наметавонем ки бигем ки модареро ба дунё овард, ё ки мо ира иштибоҳи ӯ модарам гуфта наметавонем ки модар ира тарбия карда натавонист гуфтаги гапта. албатта ки модар ҳамавақт дар тарбия бигем камтар суст мешавад, дар ҳолате ки падар агар фарзанда тарбия накунад, модар бигем бача камтар калон шидан баъд все равно модарша гӯш намекунад. яъне ки модар дар тарбияи бача бигем ки айбдор намешавад. ман ира хуб медонам худам. сабабиш баъдои ҷангҳо гӯем ки бисёр моро модармон тарбия кард. модар тарбия кард. дигар ҳолати падар гуфта будем ки мисол киштанӣ шидан, падар гирехта рафта буд ва бигем ки мо модар қатъи монда будем ва ман медонам ки бигем ки қувваи модар намерасид моро бигем контрол кардан. барое ки мо бача будем, мисол айни синни соли ҷӯш 14-15 сола, бигем ки модар гапи модарро вообще гӯшам намекардем. даже модар бигем ки дигар медонист ки зуруш намераса дар контрол. любой одам ҳамихел аст, любой семья, любой бача, ҳар яктас ҳамихел аст. ва худоро беадад шукр ки бигем ки дар хеле бигем одами бемаънива, наркомана, нашакаша, арақхӯра, кӯчагарда, дизд нашидем дар зиндагӣ. ва сабабаш модари мо ягон бор моро қувва қатъӣ, яъне ки ҳақорат карда, бигем ки зурӣ кардагӣ нест дар боломон. бисёр як бигем ки модари маро тарбияш методи зур буд. дар ҷавониро намефаҳмидем. баъд аз калон шидан дар ин масъалаҳо баъзан қатъи модар суҳбат мекунем. азбаски модари ма пеш аз ҷанг распади ссср бигем ки тақрибан қариб 30 сол дар ятимхона таҷрибаи тарбияи ятиморо дошт. бигем хусусан мушкил тарбияҳо буданд, ятимҳо буданд, ятими кул буданд, ятимҳо яктарафа буданд. ҳамин хел интернат буд, мактаби интернат. дар ҳам мактаби интернат ки модари ма тақрибан қариб 30 сол таҷрибаи кори тарбияи бигем ки ятиморо дошт. ва модари ма
психически медонист ки фарзанда бояд чӣ хел тарбия кунанд, яъне ҷанг кардан баръакс фарзанда кадом раҳ мебарад. Ва модари ма бисёр як методи зури тарбия дошт. Ҳама вақт фикр кунам ҳамсояҳо қатӣ ё дигаро холаҳом қатӣ ё дигар одамо қатӣ фикр кунам договориться мекардан, хеле мегуфтанд ки ма ҳозир гап мезанам то ҳо гуфтам бигӣ, мегуфтанд чӣ хеле буд. Ва дар ҳолате ки агар мо ҳавлида ворид мешидем, ҳам меомадем, доимо мешнавидем модари мо таърифи моро кардаест. Ягани ӯ таърифе ки модар мекард, мо дар ӯ таъриф арзанда набудем. Реально ма ира мегум, яъне методи тарбияи модар ма мегум. холам қатӣ шиштагиай, холам меҳмонӣ меомад, тағоиё меомад, дигар инсоно меомад, мешишт. Аммо мо ҳавлӣ медромадем, ӯ шиштагӣ ҳастанд, гӯё ки мора дидагӣ нестанд, мора дидагӣ нестанд бачаҳора. Баъд таъриф кардан мегирифтанд мора. Бачаи ман инаи кора кард, бачаи ман инаи кора кард, бачаи ман инаи кора кард. Не ки бачаи ман ягон бор бигем арақ нанӯшидааст, ки ма и чиза реал ба гардан мегирем. Менӯшидем баъзан ҳолатҳо. Ҷавон будем, давраи бесоҳибӣ буд. Ӯ вақтҳо вино мо дада буд, кадоми бидона вино мо дада буд. Мезадем винора, патсан будем, мебромадем дар кӯча. Баъзе рӯзо мешид винора мезадем охир дар кӯдакӣ, дар патсанида подростки возрастда мезадем, вахту баъзан ҳолат мезадем, полни Лайлу Маҷнун мешидем. Медид модарам, нодиданда мегирифт хача. кӯшиш мекард ки ҳамин масъалада баҳс накуна, қатъи мисол мора ҷанг накуна. вақте ки мешнавӣ ки айдар медрой коридорда медрой ки хонада модарат дар васфи ту гап задестай, да тра таъриф кардестай, бачаи ма хубай, хонишош зурай, агани ҳам синфдай, ҳама гуфти ҳам гапо қафомондагӣ мехондагӣ ма будам. Мисол агари хел бигирем, да мисол аймада басаводу бишуд. бачаи мара хонишиш зурай, бачаи мара бигем ки ина арақ нахӯрдай, бачаи ма инаи кора кард, бачаи ма ҳезм овард и зимистонда, бачаи ма и кора кард, бачаи ма и кора кард. таъриф мекард. дар рӯамон таъриф намекард. ҳамун хел таъриф мекард ки мо бишнавем ӯра. баланд таъриф мекард. дар коридор медромадем, мешнавидем модармон моро таъриф дора ку гӯш мекардем ки чӣ гуфтестай модармон. модар таъриф мекард мора ку. мо мебромадем дар кӯча, ҳамун таърифи модара ку кӯшиш мекардем ки мо значит корора бикунем, модармон бо моро таъриф мекунад дар пеши дигарҳо гуфта. бо рафта корҳои хуб мекардем, корҳои хуб мекардем, даст ба корҳои хуб мезадем. ҳамин хел бигем ки модари мо моро психически тарбия кардагӣ аст. Психически. хеле не ки зурӣ қатӣ боша, чӯв қатӣ боша, ҳақорат қатӣ боша, дашном қатӣ боша, ягон чиз не. Просто психически моро тарбия кардагӣ аст. яъне моро медонист ки мо дромадестем хонада ва мешиш дар пеши холам ё дар пеши ягон ҳамсоя ё дар пеши тағоим ё дар пеши намедонам як одами дигар ку таъриф карданда мегирифт, овозша баландтар карда таъриф мекард ки то ки мо бишнавем ӯро. вақте мо мешнавидем модар дар ҳаққи мо гап зестай ку мо меистодем, хаб гӯш мекардем ку чӣ мега модармон дар ҳаққи мо. психически мо дар мешнавон ки мо корҳои хуб кардестем, корҳои накардагимона мегуфт ки и корора кард бачам, инаи кора кард бачам, инаи кора кард бачам, бачам инаи кора кард. ҳичи агани ӯра мо кардагӣ нестем. ӯра модар худаш кардагӣ аст. мисол мегирем да. ина агаротома нишонат бутам мегуфт, нигоҳ ки чӣ хел агаротома алафоша чиндан бачам, нигоҳ ки ҷӯякора ов дод ҳама агарота. агани ма кардагӣ нестам ҳамун кора. ман реально мегӯм. ҳамо алаф ҳама чиндагӣ нестам. алаф овчам чиндагӣ аст, апам чиндагӣ аст, бигем янгам чиндагӣ аст, ҳамун занакои хона чиндагӣ аст. ҳамо агарота алафша. ман чиндагӣ нестам. яке кори кардагии худша дар пеши дигари инсонҳо модар мода шинавонда ки мо дар ғоиб истодагӣ ҳастем, мегуфт инаи кора бачам кард, инаи кора бачам кард. вақте мо ин гапҳоро мешнавидем, мо мехестем, рафта агарота алафоша мечиндем. барое ки модар моро таъриф кардестай ки мо алафои агарота чиндагием. агарот пебол мекардем, чӯв майда мекардем, ҳезм мекардем. хуб ҳам хел бигем ки модари мо моро гуфтагӣ нест ки ҳезм майда кӣ, модари мо моро гуфтагӣ нест ки мисол гирем фалон кора кӣ, модари мо гуфтагӣ нест наи кора кӣ. ягон бор кора дар болои мо фармоиш додагӣ нест.
یعنی که oilai ما همین خیلی چیدگیم که بفرمایش بود که مادر و خیزه بگه که پدرت نلات احمق نمیدونم خر سگ پشیک میمون حیوانو نامی حیوانو قطعی ما را نام گرفتگی نیست. مادر ما از همو ازل تو امروزه فقط بچه جان گفتن نام میگیره. بچم بچه جانم اوغلم جانم اوغلم، یعنی که همین خیلی بگیم که با یک مهربانی نام میگیره. تو امروزه از همو کودکیم یگان بار گفتگی نیست فلان کارا بکن فلان کارا بکن یا کینای کارا بکن، گفتگی نیست. و بگیم که یعنی که گفتگی خیلی بگیم مجبور کردگی نیست. ده برای کینای کارا چی با نکردی ما ترا گفته بودم چی با نکردی. نه هم خیلی همون مشکلی باشه مشکلی رم خیلی اگر مسئله خونه اگر بگن ما خودمون خسته اتوماتیک دگیم. از برای چی؟ برای که ما را از خوردی پسیخیچسکی تربیه کرده اومدگی است. پسیخیک قطعی ما آدم خوبیم، ما بچه زوریم، ما الکش نیستیم، ما دزد نیستیم. یعنی که هم خیلی بگیم که نه یگان جدا یگان چی میشید یگان چی را دزد دیدن یگان کار کردن. ما را بسیار مادرمون میشنمون در پیش همسایه و دیگه و این خدا را شکرش بچه ما در زندگیش سوزن گرفتگی نیست. یعنی اینقدر بگیم بچه ما زور است. یعنی همین چیزا را ناموس میدونه بچه ما برای خودش که ما بچه پدروس که جوان بودیم و میشنویدیم این چیزا را که مادرمون ما را همین خیلی تعریف داره و ما همه وقت با تعریف مادر کوشش کرده بگیم قدم ماندگی هستیم. برای هم میگم که مادر سویتای چیز است. مادر اگر که مثال فهمیش تربیه فرزند خودشه بدون رویه فرزند خودشه گویم که یعنی که هیچ وقت فرزند چی نمیشه. و از بس که پدر ما مثال نبود رفتگی بود گرفته رفته بود برای که میکشتنش میقپیدن. عین همو پیرخدنای وزرست ها بگیم که ما در تربیه مادر مونده بودیم. اماکیو هم گرفته رفته بودن دیگرو هم گرفته رفته بودن همه دیگه هم قشلوقدم زنو مونده بود کودکو کدامه بدونه. و از تمام شناس گرد اطراف جورا و یور و رفیق اکثرش عرق خرم شدن نشکش هم شدن دزده هم شدن همسالای ما ایمو یا سال ده سال کلونو هم ایمو یا سال ده سال مایده هم بسیارش بگیم در بسیار کارها رفتن زدن. یکی مادر ما را به درجه با پسیخیکی تربیه کرد که حتی که یک تخمی همسایه را یک کتکش گرفتگی نیستیم. یعنی تو این درجه بگیم که ما را پسیخیکی قطعی قوه قطعی نه زوری قطعی نه حقارت قطعی نه فقط پسیخیکی تربیه کرد ما را بگیم که ما حتی که ای کتک همسایه یا که ای مرغ همسایه تولد کردگی تخمش یه دونه تخمه برای خودمون ناموس میدیدیم که بگیریم. برای چی؟ برای نمیخواستیم که تعریف اوچم از ما کنده شوده. یگان جدا بگه که اینا بچه تخم گرفته از کو بگه بعد اوچم خب کنم اونا دیگر همو تمامی سایر کوشش ما سر همو بود که تعریف مادرمون از ما کنده نشود. فقط مادرمون ما را تعریف کنه و فخر کنیم که مادر ما را تعریف کرده. همین تعریف های مادر پیش راه الکشی ما را گرفت، پیش راه دزدی ما را گرفت، پیش راه نارکمانی ما را گرفت، پیش راه خلیگانی ما را گرفت. گوناگون بگیم همو راهایی که شاید ما در به پدری پدراس که وازرس کوچه خلیگانی بعد جنگ ما автомат پیستولت و غیره چیزها داشتن شاید که ما هم یا راه دیگه دا میرفتیم یا باندیت شده میرفتیم یا خلیگان شده میرفتیم. خلاص بگیم که همین سخنهای مادر پسیخیکی ما را تربیه کردگی است با زورینی با پسیخیکی. برای هم مادر عزیز است مادر افضل هست. بگیم که ولی متد تربیه مادر ما یک روز ما گفتگی نیت داشتم که همین متد تربیه با فرزند رفتار بگیم که باید همون کوشش کردم و یک ویدیو کنم در همین باره که فرزند چه خیلی تربیه کردن در کار هست. یعنی متد مادرم که میشه چه خیلی مورا تربیه کرد. خیلی امروز فرصت شد همون متد مادر بگیم که گفتم که شما دام خیلی تربیه کردن است. بگیم دوستای عزیزم دیگر سربلند باشین. مهمترین چیزی است که در وقتی هم شما مادرتون سلامت باشن و زنده باشن. همه وقت دعاگوی شما مادرتون باشه پدر مادرتون باشه. خیلی که من پدر ندارم پدر از دنیا گذشت برادرم از دنیا گذشت اکم من خودم تو خموندگی هستم. به هر حال یک مادر دارم دارم ویساتم بگیم که در حق مادر لیش نگاه نزنین. بعد روزی که رو پروشیدیم
ما بسیار انسانی عصبی خراب دارم. وقتی ما отключат شم اگر مرا دیگر آفریدگار گردونده نمیتونه. من خیلی یک عادتی بسیار بی‌جیب دارم و باور نکنین اگر این عادتی مرا میتونین برین از قشلاقی که من کلان شدگی هستم از همون قشلاق پرسان شوین. وقتی که ما отключаться میشم تمام دیگه هیچ که پیش رای مرا گرفته نمیتونه و هیچ که مرا بگیم که من کرده نمیتونه. یا میبرم یا میکشم. اینم خیلی عادت دارم. یعنی که من عادتی خیلی спокойно شدن ندارم. تو اگر همون جوش دانه رسونم همون تیمارا ما عادتی خیلی آرام شدن ندارم. نمیدونم چی با هم خیلی هستم. این عادت نه که من از خوردی در ما هم خیلی عادت دارم. از خوردی می بگیم که یک اگر هم زبادی چوا برای بگیم که من خیلی спокойно نمیشم. یعنی دکنسا دبیوت هم میکنم یا اومارا یگان کار میکنه یا ما اورا یگان کار میکنم. یعنی دکنسا هست همین عادتی ما همین خاراکترم دکنسا است. برای همون کوشش کنیم که تو همون درجه را نریم که بین ما و شما بگیم که کم بگیم بدبینی شود. و ما از ازل گفتیم ما سیاست امام علی رحمون را مخالف هستیم و اونا بستیوه مستیوه که هستیم خداری کنیم. و حادثه تیوی کدامی هستی چند کس در اوجا کار میکنین چند نفر هستین این همی نوارتون قطعی شما میفتین переговоры خطونه نوشتگین امضاش موندین خطون اثبات کده نتونستین اگر доказать کده نتونستین در تای پستون اگر نمک نتقیدم ما فرزندی اوچم اوتم نباشم ایره در یادتون بگیرین کدامیت هستین فرق نداره او کیه. و امام علی رحمون همین стили фоҳишагии сиёсатта дур кӣ ва биги фоҳишаҳота бигем ки яктараф кӣ. агар муборизаи дуруст сиёсат дошта бошӣ та иҷозати хеле фаҳш фоҳишагӣ наметӣ. агар ма ранги та фаҳш фоҳиша мебудам ҳоли бачаҳоро мегуфтам 100 таи дига картинка дар қичоқи бигем ки бигем рустама ба модараш лич када картинка мекардан. ин қиин нест. озе программа аст мешинан бо аз бизои туда ҷавоно бародарои мо компютери мошини доран программои доран ки мекашан намегуфти ҳамун гапо чихтаки либос таи танад мекашан. яки ба ҳар ҳол мо кӯшиш мекунем ки дар ин чизо раҳ натем. ба тамоми ҳамун умри 70 сола ва 80 солат ки туф дар умрат ки 30 соли ӯ дар 32 соли ӯ дар президентии як кишвар гузашт ки ақлат инамеқадар набошад ки имрӯз бихезӣ яъне тоҷикистониҳора ба тоҷикистониҳо бо як гурӯҳро биз тайёр кунем иҷозат битива яъне модарора биёри дар иҷа дахолат бидронӣ. барои ҳам мо интизор мешем бахшиши ҳамон биромада ин видео лицоша нишон метад ва бигем ин канали ҳодиса тевеша полни рост тоза мекуна ва далид мекуна мерава хичи лицоша нишон метад. не ки ин ҷои ин маънои ӯро надорад ки ин бахшида мешавад. шахсан аз тарафи ман ба бисмилло ба холиқам қасам мехӯрам ман ин ёро намебахшам. коме аз модар гузаштагӣ аст ӯ бахшида намешавад. ӯ уже имзоша кардагӣ аст худаш ӯ бахшида намешавад. вақт соатш мешавад ҳама ёро ман ҷамъ мекунам ман ёро жёстко наказат мекунам. ман ваъда додагӣ ман забонша мебарам сар метам дар кӯча бағбақ када бигарда. ман ин ваъда додагӣ ман мекунам. ман шӯхӣ накардестам ин гапа ман угражатам накардестам. ман реально ин корора мекунам. реально мекунем ин корора. ва ин ҳодиса тевета группаша чанд қай ҳастанд пӯстшонда намак метиқам. пӯстшонда намак метиқам то ки ё бифаҳманд ки модар қатӣ бозӣ кардан чи аст. эмом али раҳмон ва саймумин рамазон раҳимзода саймумин ятим пишакчотуна сакчотуна бигирен модар қатӣ бозӣ накунанд. майли мара чизе мегӯянд карикатура мекунанд чикоре мекунанд намекунанд 1 миллион карикатура кардем духтар кардем дигар коро кардем. ҳоб ки ёш нама кор надорам. не ки модар қатӣ бозӣ накунем ки
вақт соат чӣ мешавад барои иё модар қатъӣ бозӣ кардестанд ки шумо иёра спонсорӣ мекунед, дастгирӣ мекунед, аз амният дастгирӣ мекунед. Шумо Рамазон Раимзода Саймин Ятим хитам ҷойгӯи коро мешавед ва ӯ рӯз спрос аста та набошӣ аз фарзандот спрос мешава. и чиз спрос мешава аста чӣ ба ту иҷозат додӣ нами корода. боқи саломат бош, хонат обод. ма гуфтагӣ ма гуфтам ӯ тараф шику ихтиёр дар дастон. Кадомет бо желание дорем ки имзо кунем дар тақдири хитон, пас модар да лезит кадан бигирем.